Wazalendo watukufu wa Komori, arrahma na amani hoju yahanyu na zimwendeleeni. Ndubi hazentu sasa salamu za hatu rambi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suma bia nindo ndondo ya ukanai kari kansi vanu si ukansi hasurwa ya zamana mkomori hadzina laurainya washi Komori. Maskitifu madziro ikao ngaremao haruma yensia hatu yawangeyo wajibu wandu hamandasi rijershe mezedanzi hizo ikaundo ziremao haruma yensia hatu wakomoringa amini yokana si ujire mazifu bahaku ya ukasime silamu 100%. Sha ngarjuzi sao hele daftari kao litilwa ne daula maskitifu madziro ukaya ngarjuzi sao kana lelo ensi hatu inunga sina mufuti, ensi hatu inunga sina maulamau, ensi hatu inunga sina kao ebanu lelo na mnaje ukana si aminu kana ze juma zinu haina muislamu ya utsanganyi haine muislamu bal hatangarjo kana ngabo nsizinji za ulimengu eko wandu wao wabuwaye maluka ya hao kwa agenda harumaze juma wandu wao wafungwa lelo inura mba nsi hatu nsi ya kisilamu ukalelo bache batolo amri ya ukaya ye juma wandu wajo henda hazini rangu sabili hata saa 6 wandu warohe hazini ngarjuzi sao saa 6 ngamju wao juma ngio sanga ebanu namna jeho kalelo inu mje mrengeze nsi huzahe mnaswara mzirenge ukana yode feti kaundo mjoka ifanya shaho liho mwamba nyinsi ya kisilamu ikabidi kemrenge juma mwambe usiku ya feti ya mfomonti mfanye hazi ya mfumbili bake feti mfumdaru mwende hazini sha ngaranzori juzi se ebanu lelo mufuti lelo maulama uwadini mjuwando ndondo kana mfomonti ne mfumbili izode zensi huzahe mnaswara ebanu lelo inu ngarjoka ujuwa bwe daula mje mrengeze nsi humbili zinu mane mfumbili narjokana inu feti shawe mfomonti do kayabo wanrugwa jimlisao yewendo ya nwe mfinyo ya hahende ya hanwe mfomonti ya vurole bangela hahende ya livure mfomonti ya mfumbili mbalondo shanyu mwendaru mweze plage ya mfumdaru mraje yazini halafwe jumari bedingo na huma ulema mbanga nyiyabo ngarilaniyo ya hatu wa yatilwane daula inu haukabu nga manzo mrito we harumo msilamu hauka ejuma ebanu bazali weto singa naze juma ho mijini mawandu ebanu abango tokodo singa na mjindawu bojoka uhunda wandu wa hula hiki manansuwa na mru joka ujahazini ejuma yalawe hazini saa 6 ya jihunde membwa juu ya swale juma hiyo hauya jihunde mji fulani ya swale juma hiyo izondongo za ndrabo ebongenga rilaniyo hatu ikaundo ya trilwa okalelo nga mrenga we juma mfanye hazi ye mfomonti mrenge feti ya masikitifu maziru bakomori inde mano kana ngarangami yao inde mana rikosubutir jabanu ramba kana ye mufuti kairiba hirahanae kairiba hirahane mufuti kaundo ya ritende na ngarishi yao ke juma inunga nzwe pulwa yode masikitifu maziru bakomori ila juma nga nzwe pulwa zilera harumansi ya kisilamu wangengarilaniyo haruma suala hamanda yinu rijohanza daula mfute haruma suala hamanda linu ukana juma na mwirenge feti batike mrujende hazini juma ukeme silamu wahona ne juma haruma miji wodo usiku eme silamu wako unikane mihono wako honana wako hambaze habari za mji zo mijini shemfomonti wo usiku wa mnaswara kamna ujorenge mfomonti mufanye feti halafu juma ndwende hazini na masikitifu madziro nga mjuwa ukaya ye mfomonti iyo lelo ino ke mfomonti rengwa feti
Gabo na mwendema aoneze hasara hizo. Wakomori indensi hatu. Batike mru jokubali ya shangaziwa hensi hai. Ba indensi hatu. Na sira jabanu ngarjo ulaani. Heziri hundrau sonti pia. Ngamlaani. Hauna rilaani. Upande wa heze farmasi. Zilo harumo mji waizi wa Moroni. Hauka mwengoni mweze farmasi. Zirendao na hii. Juma hui. Deze farmasi za Komori. Haukana mwede mangalebwa Komori. Ze farmasi za Komori. Ngaziba yawe mfomonti. Farmasi nzima de joka yangwa ibu wangi yogardi. Wendo enza wata hele dalao. Kuna uparsale dalao harume farmasi ila. Vanu mashuhuli. Yaoda mdwa kwamba ukane majilisi yangu ngawe Juma. Ezinru miuzi hulara ngwa mfumtanu. Shana mwede mangalie. Aba hainunga mivanunga mrongo. Tendo juhati honyo homdu. Lelo mfomonti mathalani. Tendo l'hôpital. Tanzishiwa dalao. Shabu kabati farmasi ya buwa. Ya modo kani bakishate mfumraru. Na mwende mangale ulanifu. Inde mana rikosu butiri jabanu. Ramba embaezi. Ya kidhwali Muhammada inu. Haukase tuwabia zirendwa wa harumenti inu. Ngazilinganao nembaezi. Ya kifujari. Ya madhwalimu. Ya wedi ya mada inu. Wangengaridla niyo. Kati haki. Hukase farmasi zibai. Ye mfomonti. Wanweka farmasi nga zibai yao. Wanruwe hansuka nanga sina farmasi nzimata inu ilo gardi. Wanruwe nga hena dalao. Litiyo hula. Wanruwa beshaola. No abata dayori kejatosha. Hokalelo harumo mji waizi wa Moroni. Nga bulo farmasi nzima. Harumo wanruwa nadamu pia watishila Moroni. Yewa ubungufu hindi. Ezo tuwabia hindi. Wangengari la niyo. Bangari kozao si wanansi. Kaina ujokiri lelo inunga mina mzazahangu. Yanzishiwa dala wa holopitali. Ye mfomonsi ya bubahi karile dala wakali na kaupari haniha. Bae za farmasi zibaya. Wanunga mbaya unga mwendwe dahu. Na mjoma rulizema lala wa yasumu ya weda yueri. Kamtsuba kishama rulizema lala wa yasumu ya yu. Wangengari la niyo. Zetuwa biyazirendwa we mwana Mkomori. Bensi yaki. Eni yabu wa farmasi. Utushindo bakisha yabo. Nendeza humchini hawende ya lime. Shaka mna ucho mche mwambekanga mbu wa farmasi. Mwana Mkomori ngutsa wa dalao. Ye mfomonti sabu farmasi zibaya. Farmasi yabu wakabatile dalao. Eni utuwabia hindi. Lazima rijabanuri. Rionese mahoza ikawa do mwana Mkomori. Ya mremao. Kwasi watu kufa Komori. Ngami na masikitifu madziro. Hakonferansi. Na iwa na usiku wa jana. Yahoa na nyasi wanzuwani. Rimwambi enu kanya. Ni wandu makaru mwe konferansi ila. Nsije mhada yoa Komori. Hauka nyonsi pia mwakabala. Mrumishi haru mwemba ezinu. Mnyeshi haru mwemba ezinu. Rimrambu wani wandu makaru mwe konferansi ila jana. Banu kama nzo mwemba wa Komori ndongo inji. Ebanu lelo inu. Nga mtoka uja mjifahari mwembe ukana. Azali wa yungu toka ustehi. Ebanu azali hapa rostehi. Ndazibi ya paroza mbazistehi. Jeke ya wale longa mwembe ukana kutoka ustehi. Ye turnati nga mjitrompea ukena henda nzuwani. Nga mwona wena mna ya panga. Mna mwana heola. Utina ndrongo heitwani. Ola ramba ufati huu. Nga mwanao. Halafiki ya kweli lelo inunyi wananyasi wanzuwani. Kamtsu henda sikafikiru kana nga mfanyo konferansi. Ya huenda mbio. Ritowe mruwai. Ritowe nema zwalimu wanu. Shakarjaka ulindokana ringa mwendao. Mwendemo akense mfanya konferansi. Ya ukanaringa mlindao 2029. Mjemniki wa turnati. Ebanu ya turnati yunga mjoka unikwadawo. Ebanu zabari mjirendo malaba. Nyewanu makaru mwe konferansi ya jana. Zabari mjiwanzuwani pia. Danyi makaru mwe konferansi jana nywanzuwani. Zabari mjirendo malaba ukana. Azali hapa rostehi sharia ndashi. Ijeke lelo inu. Gamamba ukana azali kutoka ustehi. Ya turnati yende nzuwani. Vanu. Haina mru ya lima shiunga. Weka tuenda ya wale iwalo harumabwe. Haina mru walo iwalo harimashunga. Wehenda halimi habisa gehajwenda hawala. Ya wale lo yenu mtilewe fikira ya 2029. No abonga mwanao namne kaundo ya sasanyensi yenu namna ya dharauo oanzuwani.
mwishia eskwilambari ya janzuani yabo ngabo mru ya mwambia ukana vanubwa mzaze ye bato ya tiji zinendini ha valanga bo problem haza haya hambaindi hambezo kazi jani husu aferi ya nzuani zameli zo kazi jani husu ezila kazi jamsomani bwa nzuani hewa na nyasi wa nzuane kariwana rato wema dhualimu wanu ngema jo hunda tournantia 2029 banga mjitropeo wallahi zinuke na henda nzuani tournantinu kena henda nzuani bwana nyasi wa nzuani ni wandu mwaka ufanya masakaradi ya squadron ya he conference ya kinafiki nonti pia wala nyima zalisti haukanyo pia mru munyina zali ebala zabanu ani abaga rongwa wambabi ebanu mro hazali zabarindi ebanu mro haru mwembaye zinu zabarindi konyo pia mkaru mwembaye zinu mrede wananyanyi wanzuani nayi ebanu lelo inu ngarishanga yao wananyasi wanzuani ledanzimu kwa ulira yaukana gasitabi hao wangazija warangaza ndongozo nsipia ngasibanu karitufanya karte dandite mwali karitufanya pasporo nzuani karitu hizo emasikitifu madziro wananyasi wanzuani mweyao banu na mwelewe yaukaya mustadraninge yabo sunhaji haka yabo abashira fiwaide mri akaujane nendi naeza pasporo vanu wawana nyanyu wanzuani kwa jashida wa mfikiriliani haukaya zimabianu kana wanuma adui wahe maraiya sha emaskitifu udoriko katiriko ujabahe ambabi za maraiya banu za ulaba zambaga zidefandeo madhualimu zambaga zidefandeo makrimineli singasine makrimineli wa uhunu zabaratu paro wa defand dokari jokanu maadui wahele taifa ngekwezi watukufu wananyasi indensi hatu sekari jabanu arjohamba izo rizo nao masulaha rizio nao ne mwanamkomori yako zao abonge sijabanu sijanibirilie ya usuyana neze ndongo ikaundo wangu wa zamba aone masikitifu madziro ikaundo yaremawe mwanamkomori nando suyana wahe juma ikaunga nzao wandu watsendeho jumani na wazali wemkaidi wosingania juma homijini hatu abo bahale lwenda do swala msuje bwazali haudo swala beti salama bo wakati ya swalo mijini hatu wandu wao ujawe hansi moroni kwa nako ujwa hujo mijini hatu halafu mfomonsi mfomonsi wandu warenga udosi kwa hema katoliki wandu wende wanu emfinyo wavurele bange yemfumbila ndunde wende mo plage kabo bai yemfumdaru wandu wareja yarumaze biro wake kwa jwanzi hazila karata sirawanika waranzi shema zinao ebange indensi hatu mwanamkomori subuti wambezi uwozao subuti uonese obahanuza ndo nayi ili emadhualimu wanu wabadili ya ukabanu sikari tsuwa yenga surwaya besha za surwa zao zo urisa sha ngari yengawe zwe kaundo warirendao abolelo mwanamkomori usoni da boraiya mzuani boraiya mumwali wonese masikitifu madziro yao yabanu wengo rohindri kwende nsi hapo yabonge kwezi watukufu wa Komori suka ujabanu njeni birli arma wana zipindi wao iwoni mwanese nukana inde nsi hatu heni banu bajoka ngabo masikitifu madziro iliri jerisikitihe riwoneso wa Komori zetabu ikaundo ziri remao yabonge hata ndayabo ngamo mbosholoni maraba menji ni wandu majana mwanjia yabo mnidungao watina udiwaza wananyasi wa Chaîne Libre de Comore habari za Comore asemsiambeni Comore dunanuzu nane ze siti mbali sikorengaze live za hatu ili wa Comore hena mwanamkomore yadunge ishie zo kaundo rizambao yabonge dohumlahani hezento sasa salamu za hatu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wasatsena ikahala kalmauti arrihiza ze jamapia salam aksantun marhaba menji